Ngenda okwebaza abantu baife abaidye wana abalamazi abaidye mu bungi bana mwe bali kuwulira mulanga gwaife gw'ekkanisa n'ogwa Busoga Kingdom n'ogwa Maama Kadaga okwidda wano okuba nti twidye okujaguza obulamu bwa Bishop Hannington eyafa ng'ali kufiirira eddiini mu 1885. Bishop Hannington nzaalwa ya Bungereza ng'emuwulira ebyafaayo gye yava yaidde eno yatambula ku lukalu yabita ku maadi bwe yavaayo yatuuka wano we yatandika obuwerekeza bwe. Eitaka lino lyaweebwayo obwa Kyabazinga bwa Busoga kubanga eitaka lino lyali wansi bwa Kyabazinga bwa Busoga nga akulirwawo ne Chiefuluba. Waliwo Bishop Hannington we yasulanga ndowooza mu bweinewo. Bishop Hannington alina we yasabiranga akatuuti kaliwo. Bishop Hannington alina we yasomeranga Bible. Bishop Hannington alina we baanaabiranga mu ngalo era twidajjayo tubalambuze. Bishop Hannington waliwo we baamuyitira ibaale lye baamuyitiraku. Waliwo neibaale lye baamutoocaringiraku lye baamutulugunizangaku. Aye mu byonna byonna nti Bishop Hannington yali proud, yali musiimu okufa ku lwa Yesu Kristo, yali musiimu okufa ku lwaife Abasoga, yali musiimu okufa ku lwa Uganda, nti n'omudhulizi eyasooka okuyiwa omusaayi gw'obukristaayo mu 1885. Abadhulizi abandi bayiwa omusaayi 1886. So kino kyamuwende ino eri obulamu bwaife ng'Abasoga nti omusaayi omukristaayo gwasooka guli wano Ekyando e-Busoga. Kino kituta ku muwendo, kituta ino ku maapu international nti omusaayi omuzungu mwene yayidde okubuulira omusaayi gwe yaguyiwa wano. Mu byonna byonna ebyaliwo Bishop Hannington yali musiimu and was so proud. Yakoba ati ye musiimu olw'okuba nti waire obulumi buliwo aye afiire nga ali kuyiwa musaayi gujja kulokola abantu. Ekindi Bishop Hannington yaba musanufu nti yakoba nti afiire aye afiirire mikono in the arms of Jesus Christ. N'ekindi yakati kanfenze abandi abairawo baida kuwangala. Obulamu bwa Bishop Hannington tibwali buwanvu ino. Yafa nga taswika myaka 47, yafiira ku myaka mitono ino. So nenda okwebaza abaidye abantu bafune amaadi, abantu bafuna ebintu ebindi ebyomuwendo, abantu bagire basaba. Ekindi ekyendawulo Maama Kadaga ali mu State House aye akobye olwaiddo yesterday on the 28th of October we yabeera chairing a cabinet babisiza resolution nga every matter in Uganda will be accorded 100 million every year in the budget. So mama ansabye tukobere abaweereza n'abantu baife abaidye nti eno challenges detuberenga naddo sente kutegeka mikolo kulanga kutambuza kukuba butabo obw'obulamu bwa Bishop Hannington twidda kuba tusobola okubudgetinganga mu budget sente ezidonga didye. So nenda okobera abantu baife nti omukaire Kadaga antumye bakobere nti okuva n'omwaka ogwidda Bishop Hannington waidda kubanga mu budget ya Uganda nga sente do didambula birizi direct emiliyoni 10 buli mwaka. So ekindi President Museveni yali atusabye nti tuje ku mufamile yaba Bishop Hannington ere kuliya tubone famile yabwe tulikonsilinga nabo baidde wano memale asobola okubona nti alangirira olunaku lufuuke public holiday. So omwaka guno mu mwezi ogw'omwenda President Museveni yampa sente najja ebungereza nabona famile eya Bishop Hannington abaidukulu abaliwo nabona ni famile eya Ashe yamwerekera ku Reverend Priest Ashe eyamwerekera bona nababona tulinze nawandikira President ebbaluwa namuwa report wenajjayo kyalana abantu wena bafuna ni contact daabwe. President aidaba inviting abaide mu Uganda, possibly they are coming next year. Baida kuida wabeho reconciliation between Chiefuluba Busoga Kingdom n'abazungu, then President wanaba consulting ekimala olunaku baida lufuula public holiday. Nenda okwebaza Archbishop wa Uganda aida buli mwaka buli wetujjayo okumweta aida mwebale okuba nti mwidye mu bungi twasaba twegayirira twebaza Katonda ku bulobulamu bwe.
mwebale ino mwebale kwidda wano wali free of charge mwidde mulambule ku bwereere anytime any day.